I evo nakon mjesec dana, konačno novi klip na mom kanalu. I to kakav? Ovo je sigurno nešto što svi vi iščekujete, a to je kada će izaći treća sezona Seven Deadly Sinsa. Mislim da je krajnje vreme da saznamo kada tačno izlazi treća sezona, jer u nekom od ranijih klipova sam nagađao i pretpostavljao kada će otprilike izaći. Međutim, ovog puta imamo tačnu informaciju kada izlazi nastavak. Također smo saznali neke novine i po čemu će se treća sezona razlikovati od druge dve. Dakle, potvrđeno je da će treća sezona Seven Deadly Sinsa krenuti sa emitovanjem u oktobru ove godine, što su odlične vesti. Zašto? Prva sezona izašla je 2014. godine, a druga je 2018. Što čini razliku između emitovanja ove dve sezone čak 4 godine. Zatim dobijamo Seven Deadly Sins film koji je izašao u avgustu 2018. a na engleskom prevodu izlazi tek 31.12.2018. I po ovome smo mogli da očekujemo da će izlazak treće sezone dosta potrajati, makar do 2020. godine. Ali ipak, stvari su se malo promenile i došlo je do odluke da se emitovanje treće sezone desi što pre, zbog enormne popularnosti ovog naslova u čitavom svetu. Treća sezona nosit će naziv Wrath of the Gods, ali velika vest za sve fanove Seven Deadly Sinsa jeste to da je došlo do promene studija koji radi na Seven Deadly Sinsu. A1 više nije studio odgovoran za Seven Deadly Sins, već novi studio Dean. A1 je, makar po mom mišljenju, a verujem i po mišljenju mnogih, odličan studio za animaciju. Da napomenem da ovaj studio radi na najnovijem Sword Art Online-u i posljednjoj sezoni Fairy Tail-a, što je ujedno i razlog zašto neće raditi Seven Deadly Sins, jer i ovako imaju puno posla. A po mom mišljenju, ovo je dobra odluka, jer ljudi iz A1 studija su i ovako preokupirani rađenjem Sword Art Online-a i Fairy Tail-a i naravno mnogih drugih anime. Tako da ne bi mogli da se maksimalno posvete Seven Deadly Sinsu, dok sa druge strane, za studio Dean, Seven Deadly Sins će biti najveći izazov do sad, jer naslove koji su odrađivali ranije nisu bog zna koliko popularni. Inače, studio Dean je radio starije verzije Fate Stay Night-a iz 2006. godine, tako da definitivno nisu početnici u ovom poslu. I da možemo da očekujemo da će odraditi svoj posao u vidu dobre animacije maksimalno korektno. Još jedna bitna stvar je ta da su voice aktori ostali isti, a ono što je još bitnije je to da postoji velika mogućnost da će biti i četvrte sezone, jer je manga i dalje u toku, jer treba da se adaptira preko 100 čaptera u ovom trenutku. Toliko od ovog klipa. Obaveštavat ću vas ako se još nešto desi na ovu temu. Planirao sam da uradim klip na temu 10 stvari zbog kojih očekujete treću sezonu, mada se plašim da bih nekima mogao i da spojlam nešto. Tako da vi odlučite da li želite da vidite ovaj video, a mi se vidimo u nekom od narednih klipova. Pozdrav!